prirodni sastojak koji se može naći u hrani, a njegova količina zavisi od svežine namirnice i dozrevanja. Ima ga u mesnim prerađevinama, sirevima, pivu, crvenom vinu, kiselom kupusu. Riba ili sveže meso ne sadrže histamine, ali njihovom prerodom koja podrazumeva soljenje, zatim dimljenje, prženje, dolazi do pretvaranja histidina u histamin, pri čemu konzumiranje takve hrane može uzrokovati intoleranciju. Više histamina sadrže namirnice koje su bogatije bjelančevinama, kao što su meso, sir, jaja, ali i suhomesnati delikatesi, ukiseljeno povrće, pečurke, paradajz. Treba znati da hrana koja duže stoji ili je već počelo njeno kvarenje sadrži više histamina. Isto tako, čestim podgrevanjem jela ili dužim čuvanjem u frižideru automatski se povećava količina ovog sastojka. Zato uvek savjetujem svoje pacijente da se jede sveža hrana. Interesantno je to da se histamin u jelu neće eliminisati kuvanjem, smrzavanjem ili pripremom u mikrotalasnoj rerni. To je jako bitno, prosto da ljudi ne budu u zabuni. Histamin se kao aktivan u hrani mora deaktivirati u tankom crevu. Ukoliko aktivan dospe u krvotok, može doći do alergijske reakcije. Treba biti oprezan prilikom kombinovanja alkoholnih pića i hrane koja sadrži histamin, jer se pojačava njegovo delovanje, pa i reakcija može biti daleko jača. Simptomi intolerancije na histamin su slični simptomima alergije. To je zato što i kod alergijske reakcije dolazi do lučenja histamina u organizmu, odnosno u telu. Kod pojedinaca pola sata, generalno posle, da kažemo, konzumacije određene hrane i pića, mogu se javiti kožne manifestacije poput crvenila i osipa sa svrabom, kao i mučnina, stomačni grčevi, proliv. Nešto kasnije mogu uslediti glavobolja, povraćanje, vrtoglavica, simptomi karakteristični za alergiju na hranu. Promjene se obično sasvim, da kažem, spontane povuku u toku 24 sata. Ukoliko su se ovakvi simptomi javili jednom ili dva puta u životu, a isključeni su tipični znaci akutne alergije na hranu, kao što su otok usne, duplje jezika, otežano disanje, gubitak svesti. U većini slučajeva radi se o intoleranciji na histamin. Da li podnosite histamin možete proveriti pomoću testa intolerancije na hranu. Takvom dijagnostikom dobijaju se validni rezultati koji su ujedno i pravi pokazatelji koja to hrana prija vašem telu, a koja ne, dakle koju ne tolerišete. Ako ste intolerantni na histamin, treba da izbegavate konzumiranje alkoholnih pića kao što su crveno i belo vino, šampanjac i pivo. Probleme mogu da vam naprave i tvrdi sirevi, sirni namazi, konzervirana riba, razne vrste salama, dimljeno meso ali spanać, pasta, kečap, pečurke i